merasa cager andal teken pedewekan nyalanang kena hedeman buka senggaki kia pegalengin sina pacang sirap lep-lep beli ke Daud lo beli terlena lo singa bungan beli kanti mengipi keliwat demen ela benilo mogbokin manis munyine manesin buka isemut mati di gulane ulian manis mengemasin beli kecewa loh beli merana loh uliani loh kena beli terluka buka tebak tiok-tieng adu-adu sakit pedih ngap merasa ya ulian ngugumunyi manis sakit hati nejani belitam pedang aduh sakit kena beli minggu kemepanggang aduh sakit uliani lo rosnan beline kambang demen ela benilo mogbokin manis munyine manesin buka isemut mati di gulane ulian manis mengemasin beli kecewa loh beli merana loh uliani loh kena beli terluka buka tebak tiok-tieng adu-adu sakit pedih ngap merasa ya ulian ngugumunyi manis sakit hati nejani belitam pedang aduh sakit kena beli minggu kemepanggang aduh sakit uliani lo rosnan beline kambang
Sebab dengar dikenahi ane jani Kuranane bukan nyawane ugugen Ngari yang tusing karwan Hundok Ngamik-mik tatap ragat Uyok Sing rerenan Gaen ang kopi panas Serba salah Beli dadi anak muani Sing tan bener Beli di madan adine Kini gaine cuma beli Gitu gaine cuma Sing pesan ilmu mengaji yang beli Mari beli mendak ilmu galak Yang beli memunyi ilmu bangras Sepanan beri mulai ilmu ngambung dibangun ilo nyal jauh Bangkeng-keng beli Dati kurenan hati Bangkeng-keng Bangkeng-keng Nyerah beli nyerah Kalah beli kalah Paling melah Lungan beli mengalah Nyerah beli nyerah Kalah beli kalah Paling melah Lungan beli mengalah Salah beli dadi anak muani Sing tan bener beli di matan adine Kini gaine cema beli Gitu gaine cema pesan ilmu mengaji yang beli Mari beli mendak ilmu galak Yang beli memunyi ilmu bangras Sepanan beli mulai ilmu ngambung
gede untuk menang. Apa kadenan ning rana yang dijemirip ada kuangan dewek beli ngayahin adi nage ke salon beban nage melalui atehang anu masih adis tate ngambul-ngambulin beli nang tegarang pinah-pinahan debes ngulurin gedag basang ngale dadalan mau yutan nyetilan bedek curiga mikan gigis cemburu serta tenudo bali ngalami tradisi dijemirip tongos bener bali dadi nak muani pikir-pikir malu de asal mesuang munyi mekuranan yening umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangasing likat ragam magalekan debes ngulurin gedag basang ngale dadalan mau yutan nyetilan bedek curiga mikan gigis cemburu serta tenudo bali ngalami tradisi dijemirip tongos bener bali dadi nak muani yen memunyi pikir malu de asal mesuang munyi umpami yang beli patubu kemadaran isine kinyukang tulang ne sampingan pangasing likat ragam magalekan
pikir-pikir malu, de asal mesuang munyi. Mekurenan yening umpami yang beli patubuh kemedaran isine kinyuka tulang ne sampingan pangasing likat ragam magelekan. Bekal jutaan, jani tua seribuan. Rokoane abungkus, genepang kanti kepuan. Adik-adik kuangan, kanggoang maku pilitan. Aduh pusing, tujuh keliling. Cara kipas angin, kipak tongosan. Aduh bingung, kantongnya puyong. Buka lilin ngitim, hidupnya murat-muradang. Jajegetan mewadaing ke meliklang sadik anturan. Sajepidan sing kuangan apa jani pesada di pengangguran. Bekal jutaan, jani tua seribuan. Rokoane abungkus, genepang kanti kepuan. Adik-adik kuangan, kanggoang maku pilitan. Aduh pusing, tujuh keliling. Cara kipas angin, kipak tongosan. Aduh bingung,
kara tepuk punduke sing medayakan keadaan sing terimakan kenyataan nyelek-nyelekan hidup syarat perjuangan banting tulang ngalehi sin basah apa buin lakar sombongan terus yang nungelah penghasilan hidup suba kadong gagal buka anak ngorang gali lobang tutup lobang pening panek kepena lobang nu masih setua utang kanggo ang malu ragu jani hidup pas-pasan walau nyidang bertahan madak win mani di subegu minelungan nasib milu ngelungan kanggo ang malu raga jani hidup sederhana penting sing makentang jaskun pulang kampung tu sing masih lakar jaminan hidup lakar ngelungan ngelabarang subesi tabang surat tanah subab pindah tangan jadi jaminan utang buka anak ngorang gali lobang tutup lobang pening panek kepena lobang nu masih setua utang kanggo ang malu raga jani hidup pas-pasan walau nyidang bertahan madak win mani di subegu minelungan nasib milu ngelungan kanggo ang malu raga jani hidup sederhana penting sing makentang jaskun pulang kampung tu sing masih lakar jaminan hidup lakar ngelungan ngelabarang subesi tabang surat tanah subab pindah tangan jadi jaminan utang
peningor tang suargan den malu bliwit dingat gadang empugan zaman edan liuna ke dewan-dewan di kemulan engsap limane nyakupang nesuge adot pangman suargan nelacuran tusing enyak ketinggalan tutur ngaco cara nak setengah butuh gelar gelur buka anak kerang suka tongos nelungan paling melah laksanane benehang suargan konden karwan tongos nesugihan neraka konden karwan tongos nelacuran sujatine ento tua gegambaran jeli melah tetap karmenin tua nesuge adot pangman suargan nelacuran tusing enyak ketinggalan tutur ngaco cara nak setengah butuh gelar gelur buka anak kerang suka tongos nelungan paling melah laksanane benehang suargan konden karwan tongos nesugihan neraka konden karwan tongos nelacuran sujatine ento tua gegambaran jeli melah tetap karmenin tua jeli melah tetap karmenin tua. Sing perlu adibuinnya selang dungane ulung di pelaminan. Sing perlu adibuin ngarepang tresnane pidan suba pegatan. Sakit terlanjur
terlanjur sakit keliwat dalam hati ngai nang tatu. Sakit terlanjur sakit keliwat dalam karena hemat tatu. Selang bungane ulung di pelaminan sing perlu adi buin ngarepang tresnane bidang subah pegadang. Sakit terlanjur sakit keliwat
Manis saja manis yen tuturang duga seno ngelapipis kene keto alung hitungan sekita kena jalanan kayang timpal masih liu gelahan nanging disebutkan di subane jani telah mekejar timpal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani usap pura-pura sing kena apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe balangne super medem bangun aja selesai megarang nasiap piring barang kelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah nanging disebutkan di subane jani telah mekejar timpal milu ngejohang jelek banti yang menuturang rejani usap pura-pura sing kena apa mulan kene pedoman hidupe apa suratan nasibe boya tiang pamrih boya nyelo lega mal balangne super medem bangun aja selesai megarang nasiap piring barang kelekan boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah boya je tiangnya selang nanging tiang mekangan anggon ngempahang gedeg basah